Pogledajte ovu boju. Ovdje imamo smoothie od banana, smrznutih kupina i istog mlijeka kao i od juče, pirinač i kokos. I za ručak imamo integralni pirinač sa povrćem i zelenu salatu. Ovdje ću da dodam ajvar ili kari sos, tako nešto. Ja volim i jedan i drugi pirinač, volim i integralni pirinač i basmati pirinač, tako da mešam jednom ovo, jednom ono i ovdje radim na video koji pravim više videa u jednom danu. Očekujem da će za vikend da bude lepše vrijeme, tako da ne bih da sedim unutri da pravim videe, tako da želim ovih dana malo više da odradim za nekoliko dana da imam. To je to, očekujte dosta zanimljivih stvari, ovdje da vidite krvna slika, dobila sam rezultate, analize i tako još dosta drugih videa, očekujte, bit će zanimljivo. Odavno želim da vam pokažem što sam tačno jela, idete ovo na sajt Cronometer, kao što možete vidjeti cronometer.com i hoću da vam pokažem proteine, koliko sam grama proteina danas unela. A ovdje piše sve što sam jela. Čekaj, ovo je od juče, ja se izvinjavam, ajde krenemo onda od juče. Znači ovo je sve što sam juče jela. I možda vidite ovdje proteini 67 grama. Nije da sam pokušala toliko da unesem, ali eto, desilo se. Evo ovdje vidite svi vitamini, sve je popunjeno. No nije sve popunjeno, ali na primjer neki dan poješćete manje ovoga, više onoga i to se tako tokom, na primjer, nedelje, mjeseca unesete dovoljno svega. Vidite ovdje kalcijum i sve to. Sodijum je malo manji, nisam ubacila, na primjer, šta sam stavljala, onaj kari sos i tako to nisam stavila, ali i sodijum bi bio veći kada se doda sok koju sam unela, zink, selenijum, sve to, evo proteini, vidite sve ove aminokiseline, koliko grama čega. Ovdje masnoće, kao što možete vidjeti, sve je popunjeno, uvijek je važno da omega 3 bude dosta veće od omega 6. Da treba da bude u odnosu 1:6, tako nešto. Tako da meni je ovdje 1:9 otprilike, 1:6 ili tako, znači ne smije da bude velika razlika. I eto, to je od juče, kao što možete vidjeti, sve je popunjeno u 88%, mislim koliko je bilo od 85, 8 masti, 6,9, 7, znači proteini. Da vidimo za danas. Danas je ovo, ovako izgleda. Znači što sam jela, to sam vam već rekla tokom videa. I proteini 58 grama. Ovdje također možete vidjeti vitamini, minerali. Kalcijum 620 mg, nisam ni probala da unosim, ne znam koliko hrane volite u kalcijum, onda vidimo juče 810. Smešno, poslije ljudi kažu treba nam kravlje mlijeko za kalcijum. Nisam ni jela, mislim vidite ovdje nema ne znam koliko zeleniša, pojela sam jednu glavu zelene salate i eto mi kalcijum. Znači, evo vidite sve minerale popunjeno, aminokiseline, proteini, ovdje imamo ove masti, malo manje nego juče, ali još uvijek je to super sve, super brojke. Evo ovdje na Google kucam Protein Recommendations da vidimo koje su rekomendacije za unos proteina dnevno. Idemo šta kažu ovdje, bebe, i odrasle žene, 46 grama na dan, 71, ako su trudne i to, znači muškarcu 56 grama, žene 46 grama. Koliko sam ja unela danas?
58 grama, znači više od onoga koliko je preporučeno. Eto, nadam se ljudi koji misle da su proteini još uvijek problem na veganskoj ishrani, da prestanu da lažu sebe i da slušaju takozvane eksperte na ovu temu koje nemaju pojma. Preporučujem da pročitate ovu knjigu Moć ishrane, kineska studija doktora Colin Campbella koji priča da u stvari višak proteina uzrokuje mnogo bolesti, pogotovo znači, proteini životinjskog porekla koji svi stvaraju kiselu sredinu u organizmu, a u kiseloj sredini sve bolesti napreduju. Tako da, obavezno pročitajte ovu knjigu. Evo ovdje možda vidite veganske bodybuildere, za one koji kažu da evo nosiš dovoljno proteina, ali ti proteini ne mogu da grade mišiće. Pa ne znam ono od čega grade mišiće ovi ljudi, koliko znam mišići se grade vežbanjem, ne jedenjem, ne znam koliki količina proteina. Mislim, naravno da treba da jedete proteine, ali sad jedete 200 grama proteine, ono sedite, nadubite i mislite ono mišići će da vam rastu koji iz magije. Eto, ako vas zanima još, pogledajte. Znači, idite na ovaj sajt Vegan Bodybuilding Fitness za sve one koji su zainteresovani za bodybuilding na veganskoj ishrani. Za večer imamo pečeni krompire, vidite kako su lepi. Znači, stavi se dole ovaj papir za pečenje i preko njih stavite još jedan papir da ne bi zagorelo. Vidite kako super su ispekli, a nisu izgoreli uopšte. Pekla sam ih možda 40 minuta, tako nešto. Znači, stavila sam malo onog mlijeka od pirinča što mi je ostalo. Znači, tog mlijeka od pirinča, onda sam stavila malo brašna i začin, nalevu, papriku, beli luk, peršun, mirođiju. Onda sam sve tako izmiješala s krompirima to i stavila da se peče.